aka kanya ubu tuvugana abitwa Vestina na Dorcas bamaze gusohora itangazo ryemeza neza ko bamaze gutandukana na MI Empire cyangwa se M Irene ku mugaragaro. Ni itangazo rero basohoye muri aka kanya kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu. Ni itangazo rero ririmo amashimwe menshi bashima MI Empire, ariko ikintu gitangaje cyane nuko iri tangazo ryasohowe mu mazina ya Vestina na Dorcas, bigaragaza ko neza Vestina na Dorcas bagiye kuba abahanzi bigenga cyangwa se banamaze kuba abahanzi bigenga direct. Ibi ngibi bamaze kwifataho umwanzuro kandi biranashoboka yuko ari inkuru imaze igihe, ahubwo ari bwo batekereje kubishyira hanze, kuko M Irene bamaze igihe badakorana, bamaze igihe badasohora indirimbo, bamaze igihe ubona nta mikoranire ndetse ubona nta n'ibikorwa bibahuza aba bombi, haba Vestina na Dorcas ndetse na M Irene. Mbibutse yuko Vestina nyuma yuko akoze ubukwe n'uwitwa Odarabugo, umugabo waturutse mu bihugu by'iyo kure, akaza rero akarongora uyu Vestina, hari hasigaye umukobwa witwa Dorcas Kamikazi, nawe utarusigaye avugwaho rumwe. Uyu nguyu Dorcas Kamikazi rero akaba yaratangiye kuba umuntu nyine abantu benshi bemeza ko yahindutse, ko yavuye muri ADPR, ko yatangiye kwitera ibintu by'ibirungo nyine bimuhindurira ubwiza cyangwa se bimwongerera ubwiza. Ibi ngibi rero bikaba bitandukanye ngo n'amahame ya ADPR. Ikindi amatiku yabaye hagati ya Odarabugo cyangwa se uyu mugabo wa Vestina ndetse na Vestina ubwe, amatiku yaje gutuma rero uyu nguyu Vestina ahita anajya mu gihugu cya Canada. Ubu ngubu akaba ariho atuye, akaba ari naho yanabyariye, nubwo yakomeje kugenda abihisha, ariko niho yabyariye. Niyo makuru ahari yizewe. Ikindi andi makuru yizewe akaba atakiri kumwe n'uyu mugabo. Rero imwe mu mpamvu nyamukuru yaba yatumye bitsinda Vestina na Dorcas cyangwa se Vestina na Dorcas batandukana na M Irene, ari impamvu yuko M Irene yaba yarashakiye uyu mugabo Vestina, uyu mugabo utararambanye cyangwa se utaramaranye kabiri na Vestina. Vestina na Dorcas rero iri tangazo barisohoye bashima ikipe yose ya MI Empire cyangwa se ya M Irene, abantu bose bakorana na M Irene, bavuga yuko byari byiza kuba barakoranye na M Irene, ko yabigishije ibintu byinshi, ko yababereye nk'umubyeyi, ko yagiye abereka inzira nyinshi zo gucamo ubwabo batari kwibashisha. Ikindi rero uyu mwanzuro ngo bawufashe barawutekerejeho kandi bombi baricaye baraganira, bemeza yuko uyu mwanzuro bagomba kuwufata. Ikindi rero ngo barashaka kubaka ahazaza habo hadashingiye ku muntu uwo ari we wese, kuko ubu ngubu bamaze kuba abantu bakuze, bombi barangije amashuri kandi ikindi bashoboye no kuyitaho. Ikindi ngo barashimira abafana babo kuba barabafashije mu gutangira ubwo barikoraga indirimbo yabo ya mbere. Ikindi bakaba babasabye gukomeza kubakurikirana. Ati iri ngiyi ntabwo ari ryo herezo, ahubwo niyo ntangiriro y'urugendo rwabo cyangwa se ya chapitre nshyashya. Ati rero bashishikajwe cyane n'ibigiye gukurikira ibi ngibi byo gutandukana na M Irene, ndetse kandi bemeje yuko iri tandukana rigomba guhita riba ako kanya cyangwa se rigomba guhita rikora icyo bita immediate effect. Bikaba bigaragaza neza yuko nta gihangano na kimwe cya Vestina na Dorcas kikiri mu maboko ya M Irene. Ikindi nta mpamvu n'imwe, nta kintu na kimwe gishobora kongera guhuza Vestina na Dorcas ndetse n'uyu mugabo bita M Irene. Bibutse yuko M Irene afite ubukwe. Rero impamvu zo gukeka kuri ibi bintu ni nyinshi, harakibazwa ibintu byinshi, ariko njyewe impamvu nakwemeza ntahagararaho nuko aya makimbirane yo kuba banatandukana, aya makimbirane yaraturutse ku kuba uyu Vestina yarashyingiwe uyu mugabo kandi ari M Irene ubigizemo uruhare. Bibutse yuko Vestina abantu benshi bakomeje kwibaza aho yaba yarahuriye n'uyu mugabo, ndetse binagenda bitungura abantu benshi kubona uyu mugabo uvuga ururimi rw'urunyamahanga cyangwa se wivugira igifaransa, ahantu yaba yarahuriye na Vestina, kuko Vestina yari akiri mu mashuri yisumbuye. Ubwo yayasozaga rero ari kaminuza nibwo yaje kuba yatangaza ko agiye gushakana n'uyu Odarabugo. Ikindi nakubwira nuko
abantu benshi bakomeje kugenda bibaza icyatumye ubukwe bwabo bwihutishwa, bakavuga ati se Vestina yaba atwite ariyo mpamvu itumye yihutisha ubukwe? Ese byagenze bite kugira ngo ubukwe bwa Vestina bwihute? Ese nta babyeyi, nta imiryango yabigizemo uruhare? Ariko amakuru yagiye asohoka ku mpande zimwe na zimwe yagaragazaga neza ko uwaba yarigizemo uruhare yaba ari Irene bitewe n'inyungu we yari yifitiye ku ruhande rwe. Rero Irene akaba yarashinjwaga yuko yaba yarahuje uyu mugabo na Vestina, kuko mu bigaragara neza nuko uyu mugabo n'ururimi avuga atabashaga kumvikana na Vestina, kuko Vestina ni umwana wiviriye mu majyaruguru hariya, ntabwo azi Icyongereza, ntabwo azi Igifaransa, so kwemeza neza yuko rero yabashaga kumvikana na Vestina mu gihe Vestina yari akibereye mu mashuri yisumbuye, ari umwana ukigira segonderi, kwemeza ahantu bahuriye, kwemeza igihe bakundaniye, kwemeza igihe bateretaniye, noneho no kugera ku ngingo yo gufata icyemezo cyo kuba babana. Ikindi mbibutse yuko itsinda ya Vestina na Dorcas bakiri kumwe na Irene ari we bafatiraga imyanzuro yose, aho bajya kuririmbira, ibyo barya, ibyo bambara, aho kuba, ibintu nk'ibyo ngibyo, kugeza n'ubwo Irene afashe icyemezo cyo kuzana mama wa Vestina na Dorcas i Kigali hariya mu gace ka Kimironko, akaba yari asigaye atuye i Kigali. Rero ubwo rero byumvikanisha yuko kuba Irene yabafatiraga imyanzuro yose igiye itandukanye ari nayo waba warafatiye umwanzuro Vestina wo kuba yakora ubukwe. Ikindi kandi kuva Vestina yava mu Rwanda, wabonye ko Dorcas Kamikazi yahise azima, ndetse abantu benshi bari barakomeje kugenda bavuga ko kuko agaragara mu ruhame ari kumwe na Irene yabagiye kumugira umugore, ariko ayo makuru reka mbabwire ko atariyo, kuko Irene yerekanye umugore we ku mugaragaro, aramupresenta, amushyira ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga, aravuga ati uyu niwe mugore tugiye kubana, uyu niwe w'isezerano, umugore utuye hanze, bamwe bavuga igihugu cy'Ububiligi, abandi bakavuga muri Canada, abandi bakavuga muri Amerika, ariko amakuru ahari yizewe nuko uyu mukobwa ugiye kubana na Irene atuye mu gihugu cya Canada, kandi bakaba barahuye ubwo bajyaga mu bitaramo bya Vestina na Dorcas byaberaga muri Vancouver, ubundi byagombaga kuzenguka mu mijyi igera kuri 3 yo muri Canada, ubundi bakabona kugaruka i Kigali. Ariko ibintu byabereye muri Canada ni birebire kugeza ku rwego rw'uko baje mu Rwanda ntawe uvuga rumwe n'undi, yaba Vestina na Dorcas ndetse na Irene ubwe. Rero bigaragaze ko ibintu byinshi byabereye muri Canada, ubwo aba bombi Irene ndetse n'itsinda Vestina na Dorcas bajyaga mu bitaramo hariya muri Canada, naho habereye ibintu byinshi cyane. Turaza gukomeza kugenda dukurikirana akantu ku kandi. Ndagira ngo ukore subscribe, share, ukore comment, ndetse wibuke kurikinga video zacu. Ndaje dukomeze n'andi makuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa, ndetse n'ibyo abantu benshi bamaze guhishura kuri iri tandukana rya Vestina na Dorcas. Murakoze cyane, ndabashimira.